Томтор кайстатыгар чөй бая животноводческий комплекс арылыдыр келен турабыт. Бүгүн манна мин көрдөх бине бу ты кайстатын министерствота бербит волномочилар улуска бербит волномочилар бастыга котомор кирен турабын ахаллыдыгар. Мин ханабар манна волномочий бермит биге элбек үрдүк тахамнак үрдүк качестволак оны үрдүк бу технологиялар котонор килдердакны биге кенеки үрдүк тахамнак үчүгө качестволак үттөрө комойдакны жондар бу доробой болоктор яны. То бүгүн бихил успутугар бир улхан белекүн болар. Ол курдук бу Тыбыт кайсыды министерствотен программалар кирсемет бу 2 нехлек битер. Нөрүктәйге, оны 3 мэлжаксы нехлегер томторго сан котоннор кирдилер. Оны йөрөк бутин бу котоннор аныгы дебилге бартыгар эпеттилер. Сагы бу тысын нөңө тахарыктак бут. Онна ганарнактар бу тугуна балка провод биге игылга метрорга денсө белән турабыт. Бу загадывителлер көмөлөрүнөн. Онон бу Жон Сергейлергер сөйлөтө чепчиргер. Онна үтү ыгамын үддетәһиңе бир улхан кардылар болдулар. Жомут Сергебит биге туруктак элгөм элбак тугуты кайсын бурусетин оран тахарларга улхан солталак камсахандар боллар деген тебин. Онна то билен туруп бу тыйкайсыбытын 3 сылыгар анамыт үлелер бит бир түмүктөрө. Онон бу илдар камыт бихека улустарга полномочия бербит туга былырын берен тураллар. Хокон быгытнан онон бу полномочия берилибитер бастыкы кардылар оны түмүктөр болалар демин. Үйрен онна каян турамын этебин. Астынан турам.